West Karbi Anglong palong ni a district pen bang phokke pra hinian COVID-19 na keso ke long aphai kele. Resim pen bang pli PDC ke e klem bang atum kaching nang. Men meji lem salong habit ingnar kathar ledam. Kardom pinipranta bertalong panili samijili hansepi non bertang tonpen arjik tha. Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong district hini along sitami ang tonpen kiwangatum angbong pen COVID-19 na keso kelong aphai kelong bomajok non an bang phokebra hini aphai lepontanglo. Asamalong rialong arnivang amat COVID-19 na keso aphai nang ke bad boma sonthot si Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong a district along sitami keso aphai ke barabang jumdunde. Bang sojok West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong district hini pangrum pen pini angbong bang inkoy raster kepan keso kelong aphai nang bathusi kado kawe bang phokebra hini an aphai letanglo. Lason si pini longnet garo model village along kedo Raj Sangma Arta Thongkep aphan sitami COVID-19 na keso kelong ang theklong pon. Jongdame Raj Sangma Chennai pen wangsi Karbi Anglong Autonomous Council workshop along quarantine pado that pen kedamtang wo signify pli arnisi methang ahemalong home quarantine pado ponlo. Lason thotse Dipu Birla Forest Gate Hambong Tiso aronga dungalong kedo Monos Chetri Arta Cracer Cap sitami Hyderabad pen Karbi Anglong nangkachele pensi Karbi Anglong Autonomous Council workshop sarkar kapathika ranating quarantine center along nikre thokse pharman pado ponlo. Lasongbong nikre thokse do therapy Dr. Ratum aphong corona ke so do ave satlang kilong jiaphan langponlo. Bonta corona ke so ang theklong le derajok themanar ni nitroxy apharman amethang ahem pachi wangse home quarantine pache do toilo. Chetri amethang ahem home quarantine nithamche do therapy Dr. Ratum ahem damsi satlang ke endamahot corona ke so ang theklong pon loklo. Monoj Chetri aphan corona ke soklar dak asat lang long pamiapi adungarai kedo awai kang anke containment zone si hokpon det lopusi berta long don. Halapu Bokajan subdivision angkang khatkhati rain in hotel quarantine center ralong pen banghini okorjang khatkhati Gotam Bostiasor Gita Chetri arta inkoy pen Dia Murmu arta inkoy latum banghini ta Delhi pen sikebang. Jongpon me Karbi Anglong arlo non amat ke Ladakh amat ke do ke thakatum pen abang ke bang so ke long ang theka belang ang tan pen ke bang atum ang bongsi ke long pon sai delang bonta kachiri abi pulote methang lapen methang ahem tun lapen methang ahawara long ke phodun log ji aphan khangon ederji lapen methang along rialo bang so pen jokwan ke long dun ji aphan kachiri pen de dodun lonang. News report Roshan Hanse lapen Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong live. Kedamtang wo signified trokajo Dogmoka police station ang kangarlo Therebasa arongalong keton kelang atum kirika korka sai kapangching bamahot People Democratic Council of Karbi Longri Thihekpen PDCKA okchumpran klembang atum resimpen pen raikom sai khi arideng chingnang check. People Democratic Council of Karbi Longri okchumprana song klembang atum aphan kaike ta keton kelang lapen armu okso sai khi atum kenep kangnang pon japhan bor ipon bomlo. Lason si Dogmoka police station ang kangarlo kedamtang wo signified truck ani raikom sai khi lapen armu okso chilang si kaike ason kiri katar lep asai kedeng hot Therebasa arongalong bangthi PDCKA claim para song aphan neping nang ponlong kineblong check bangthi PDCKA claim bang atum lake Daithor police station angkang Upper Daihori Singnar arongamekar Manik terang asupo David Mukrang terang arta inkoy rapli Dogmoka police station angkang arlo Sai inti arongamekar Roosevelt inti arta Krainar Cap Dipu police station arlo Malong Suarong Jadov Rengma asupo Paul Jisheng Rengma arta inkoy rakithom lapen rong pangbong amekar Kensing rong pi asupo angtong rong pi pusi pangthekpon Kachingnang check bangthi PDCKA atumaphan Dogmoka police station atum chipare dengponsi case number 19/20 under section 364A/386 IPC Pawon Ponlo. Bangkli arideng along pen 7.65 mm pistol lapan magazine hini
tangka laki thamra suri isira phokep mobile phli lapen sim card sirkep tangka ke hangalo laptop isi torchlight isi lapen prekja masonason ahormo sitami longpon টোটাল 4 জন আমি ধৰিছো এটো ঠেৰাবছা যেটো হেৰি আছে ডকমকানৰ পাৰফাই বলা থানাটো ডকমকাৰ তাত এইটো জংগল এৰিয়া গাঁও এইবোৰ যিবোৰ আছে তাত এটা অপাৰেশ্যন হৈছিল তো এইটো ঠিক কেম্পো নহয় তেওঁলোকৰ কেইজনমান কেডাৰ আছিলে আৰু তো এইকেইজনক বাদ দি এজন ডেট আমাৰ হিচাপ মতে এইটো পাৰ্ট অফ কাৰ্বি আংলঙত PDCকে তেনেকুৱা হেৰি নাই তো যিখিনি আছিলে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত পোৱা গৈছে এইটো অস্থায়ী কেম্প আছিলে তেনেকুৱা নেকি কেম্প সিহঁতৰ নাই এতিয়া এইটো চেল্টাৰ বেছ আছিলে আৰু যিজন ধৰিছে তাৰ ভিতৰত কোনো নেতা আছে নেকি তোমাৰ দুধৰ তেনেকুৱা কিবা হয় হয় ডেভিড মুকৰাং বুলি যিজন আছিলে আগৰ চেল্ফ ষ্টাইল এসময়ৰ CNC তাৰপিছত তেওঁ হোম ছেক্ৰেটাৰী বুলি কয় সিহঁতি এইকেইজন আছে আৰু বাকী এজন চাৰ্জেণ্ট আছে চি ৰেংমা বুলি আৰু এজন ৰুভেল ৰিম্পি ৰাংটাং ৰম্পি এইকেইজন কেডাৰ কি কি ৰিকভাৰ হৈছে দুটা পিষ্টল ৰিকভাৰ হৈছে এমুনেশ্যনছ আৰু টকা প্ৰায় 2 লাখতকৈ বেছি হৈছে আৰু যথেষ্ট কাগজ পত্ৰ আছে দুটামান সিহঁতৰ কেমোফ্লেজ ড্ৰেছ নিউজ ৰিপৰ্ট ৰশন হানছে কাৰ্বি আংলং লাইভ non malabso dihena mopan bertangton panik sinang Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention: no treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Dipu Manjar Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong, where you'll get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items.
Dihina mopi puthot bertar jupan thuik lonang. Vosik ni phai thok siarni Bokajan Karbi Club along Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Longki Timung Arideng pen sai chotiki arada tumaphan sokachili kiron pon. Bokajan lem samai phu ken sing khangcho chari ponsi kiramtang vosik ni phai thok arni Bokajan Karbi Club along anarlo por phai khrei isimalom KAAC Chairman Longki Timung Aluhi Sarpo Aman Penche Tongdunsi Ongdung Sai Chotiki Arada Tumapan Sokachili Kironamai Padupon Mayalong Joyresh Rongpi Babu Inti SGB Borsingbe Digonto Bora Pendanglok Penangan Man Penkedo Abang Pu Abang Piatum Chitongdun Edon Pen Linke Pasok Chidi Rondunsi Aporating Pen Sokachili Kirigdun Japan KAAC Chairman Longki Timung Kachunungri Padupon Lapen aporating pen sokchi edun lote asokta medun senpo. Lapen aleta longdun pupusi sajoti ki arata temo aphan thanpare. Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live. Menmeji lem salong patowe jo habit ingnar ejon tharli damsi sang kichotekang. Lapen lem sahoy arpong phalang notekang. Non malom kopilia ro elang ke thepen habit ingnar tum ke do ke thaka thai kabi lapen kichu movie ajok rong rup arlo malom si chepachong dam bomlo la song thak thak si patowi ajo por phai hini ra achiti malom konat ne pen habit ingnar ejon menmiji lem sa hoy arpong lapen anghap tong dam raisi lem sarlo kabirti back truck so se asang chotekang si puthot chidam thujuilo Todapada blaso berta karjulong pen menmiji lem samai phu Vidyateron Kongchun Bang Sonjit Inghi Karbi Anglong Autonomous Council Cooperation Development Board Chairman Pronap Rongphar Prokas Kathar Lapen Gelson Timungatum Humridam Halapu Kolonga Forest Bid Officer Sitami Adimaklong Palidunsi Kanahok Tang An Sitami Forest Asai Kampen Kirap Klempi Popusi Kolonga Forest Bid Officer Gulabor Ingtipen Lamchak Shipitekan News Desk Report Karbi Anglong Live Pini prime time berta ke lapon sekang tonik lo 2 metak me kardom